sezosana okanye sezofa. Incwadi ezishilelo uvuselela lo mshazana nayo sezofa. Ongathi uthandaza usathandazeki. Ongathi udinga akusadingeki. Kodwa namhlanje athona amandla izulu lanzimeka gijima hlezi ngaphindi bekhona gijima uzonaphambi kwamjobozela. Ufelwe gijima. Usana lufile gijima. Gijima manasa gijima. Usana lufile kodwa namhlanje uJehova uzaluvusa nalo mshazana nayo sezofa. Uzofela kusana gijima. Sana luzofa. Awusaziva ngokusindisiwe, awusaziva ngokuyakholwa, awusasazi ngokuyekabeni ngokuyekholweni, akukwanto enyasayo, kodwa namhlanje likhona izulu lizovusa gijima. Nani ngaphambili phakamisani izandla. Phakamisani izandla, phakamisani izandla. Cela badla lonke lelizandla phezulu ngoba uphakamisana izandla. Ungashiyeki kulo ndawo. Ngoba hlezi ungaziphindi uvuke. Ungashiyeki hlezi ufile naphakade. Ungashiyeki hlezi ufile naphakade. Dithi abantu babavala amehlo ujonge kuwe naphakade. Cela nje siphakamiseni izandla nithandaza. Thixo uzokuvuselela kulo ndawo ubuya khona umuntu ozokubeka isandla. Baba ngegama likaJesu waseNazaretha. Baba nani bandla lakho. Thi baba bakuvuselele lo mshazana nayo seyizofa. Baba bakhulumise ngegama likaJesu waseNazaretha. Bakhulumise baba bakhulumise ngegama likaJesu. Baba vuselela le hlanzi ivuse ngegama likaJesu. Bakhulumise Jehova bakhulumise. Ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Thixo wethu namandla. In the name of Jesus. Amen. Ningahlala phansi. Hallelujah. Hallelujah. Ngizobonisa ithathu kumameli. Ngibonise abangcwele bonke. Izisebenzi abefundisi. Hallelujah. The plane seyikude kakhulu. Hallelujah. Mina ndifana nomuntu ozomamkela ufefe econference. Uthixo izinto zenza ngendlela yakhe. Namhlanje isihloko sami sikulo incwadi kaJohn chapter 2 verse 15 isihloko salento ngizothetha ngayo kodwa sizofunda incwadi kaTimotheo oqala chapter 5 verse 24. Isihloko John chapter 2 verse 15. Sizofunda kuTimotheo oqala chapter 5 verse 24. Hallelujah. Uma kuthethwa usuka ngolwesihlanu ukuza kuzoma namhlanje. Hallelujah. Bekwakhiwa uvuswa abantu. Ngolwesihlanu kwagcwaliswa ngomlilo. Dimension kule ndawo makhulu nami ngigcwele ngomlilo. Kweziwa ufundiswa ngenkokheli wafundiswa kweziwa. Bazofika ngabaprofeti and prophet makhulu ngibuye ekseni. Kweziwa bazothethwa namhlanje ngokufaka umuntu wangaphakathi. Eyona ngozi eyenza zonke izinto. Ngicela ukuthi seyifumene incwadi kaJohn. Isihloko sami nje ngizothetha ngaso. John chapter 2 verse 15 sisihloko sami.
Cala into efumela afunde nje khawulezisa. First John. Verse 15. Isihloko sithi umyalelo omusa. Musani ukulithanda ihlabathi nezitho zalo ngokuzalo. Nabanina Ima usiqhubile. Into eyenza yonke lento kungenxa yoba incwadi kaJohn umpostile uyibhalile uthe bazalwaneni musani ukulithanda ihlabathi nento zalo. Haleluya. Ngamagama avakalayo lento kufa abantu bangaphakathi, lento uqinisa iprofeto, lento yenza into yoba amandla omlilo ebefakiwe ebantwini aqine, lento yenza abantu into bangayazi kungenxa yoba abantu bonke basehlabathini. Uthi ke ngokumpostile musani ukulithanda lona nento zalo. Ungababona abantu bakhula bafakeli kodwa ezinhliziyweni bafake zonke izinto zehlabathi kodwa ngaphakathi abasifanayo. Ungabuza abantu ababeshi, abantu abatholi, abantu abafedi, abantu abamasiko kodwa ngaphakathi ihlabathi balithanda. Otho umpostile mayivala musani ukulithanda ihlabathi. Yintwana athi malingathandwa uyayazi luzobulala umntwana phakathi. Noba bawulithanda noba ngaphakathi uyafa. Sithi isihloko samusani ukulithanda ihlabathi nento zalo. And umuntu oxelelayo ngale into yehlabathi ulo muntu wangaphakathi ngoba xa uqala ukuyithanda uzophisa unyeshizweni ihlabathi lona umuntu wangaphakathi ufika athi beka eyalapha ikhuphe. Nokungabuza bathiwani bonke kudala bohlobo kudala abefundisi bangangcingeni babayayijonga kudala from last year kungqinwa zange ndambona umuntu omsha ezongqina econference from last year. Hallelujah. From last year zange ndambona nakulonyaka bekududulwa abantu abadala abantu abashayo naxa kuthiwa mabashayiswe nangoku ekuseni bakho zithoni bashayiswe bezibashayiswe namkhawulobuza kwenzeka nto kwafa umntwana phakathi ubulawa yintwana umntwana phakathi ubulawa ngothando lwehlabathi yintwana yehlabathi. Abantu abatsha abafuna ukwenzanto ngoba kwezethu eqaweni izenza ngcono awungazenzi ngcono eqaweni izenza ngcono. Ewe eqaweni uzenza ngcono uzenza ngcono uphike. Kodwa amakhophi ihlabathi abantu befuna uyothatha, abantu befuna ufesa amabele, abantu befuna ukuzizitela, abantu befuna ufakela, abantu bekhangela amaqede, abantu bekhangela amadoda, abasufuna uwenza, abasufuna ukulila ngoba ibuye yinto esehliziyweni ihlabathi alufana ngaphakathi. Wathatha ihlabathi lonke walifaka ngaphakathi. Makuthiwa kucela abantu abazongqina abazukwazi makhulu uzongqina usibusiso yintoni iwenza umntshotsha ingxaki unelithikazi alibambileyo lingaphakathi akungqinwa Yesu kungqinwe namathikazi yena uselela lingqina ithikazi elisehliziyweni uselela liphakamiseleyo kuthiwa makuzo kuzohlakelelwa yalibabona amamelo bezongqina ngoba banabathabo ababagqine enhliziyweni kugcwele
uhleka ntoni emsa abantu abanye ucula abantu abanye ushumayela abantu abanye ungqina abantu abanye uasayisa abantu abanye bapha abanye umnyo yakhe bapha abanye uzobuza kakhulu into yoba yintoni eyenzekayo akekho umuntu azibona seyishumayela bonke abashumayelayo ngababuza one by one waqala bathini omnye uzoxelela angiqale ecaweni ndiklini isitulo omnye akuxelela no man, we are tanders. Funda bese sithethe. Ethi simlandele obisi yathandaza siyapha phela kwakhe siyamlandela yakethela kusawule yathela kusawule wathi sikhanda sini esisilapha phela kwakhe yathandaza wathela kwakhe esikhalo sabatikazi esikhalo sekuba esikhalo samasiko sikhona. Siyakuvona phambi kobusuku kaThixo ukuthi sikhalo empilweni yakho. Le nto eyingozi ngohlala phansi. Le nto eyingozi yinto yokwenza isono ugqiba kwakho ucinga usenzele umuntu. Uphile mawenze isono awusenzelanga muntu uzenzele. And noma makhulu ungaze uthiwe asikuthande caweni xa uye wovulandela impundulo uyilandelanga thina siyakuthanda qha besingakwazi kunempundulo sikuthanda kodwa impundulo zithathe awusenzelanga muntu uzenzele. And noma makhulu ungaze uthiwe asikuthande caweni xa uye wovulandela impundulo uyilandelanga thina siyakuthanda qha besingakwazi kunempundulo sikuthanda kodwa impundulo zithathele thina soqhubeka sikuthanda kodwa impundulo yakho yile kuvalelayo uphakamisa izandla kanti seyifike eqala yathi inkosi ndifuna kwele ehlathini kwezinye intaba tona uMamJoy undigqibile ndifuna kwabanyodzele esandongeni ndigqibele uMamJoy uJoy umile ubangathandazi uMamJoy uJoy umile abangathandazi impundulo imile itheza bane ziyaqala. Kodwa wena ukuthandaza kanjani? Awuzazi kunempundulo. Uthandaze kanjani uMamJoy awuzazi kunempundulo. Esobolisa. Uyazazi unempundulo uvala umlomo. Kana wena mamelo uvumile unomtha sithandaza. Ekuzocenga umtha ngaphi uzocenga uThixo uzosoka umthenga ngaphi? Kumtha yakayena uThixo ngaphi yakuthenga uzocenga kanye ucenga umthakho umcele nami umthakho umcele kanti uzofuna seqhamuka uzozilethi
kaJeremiah. Kanti chapter 4 verse 14. iJeremiah kodwa kube nini ethi Jerusalem zihlambulule ububi obusenhlizweni. Ukusindiswa ihlabathi asiboni ngoba sisesibone umamelo ebethi ibhonini. Kodwa izulu lijwa inhliziyo yakhe. Bonke ababethi ibhonini uthi bahle, bonke abethi ibhonini uthi yabangcwele. Ozumo umuntu akaphilanga anqome nalowo neuthika. Le bluke yambeka yasibani yambeka iqaqile nofike la uzothi hayi Nkosi yami yasiyabulala le ndoda. Awukwazi ukubona into esengene phansi mthini. Kodwa mayihlele enhlizweni yakho into ungayibona uyayithanda. Kodwa mawungayithandi awukwazi ukuyibona. Abantu bacela uThixo bakhathile mabathe bayozithwala mabathe bayobhukwe awuzozigcina awuzozithwala kodwa zilapha enhlizweni yakho. uJeremiah hlambuluka ziJerusalem ububi obusele kade kube nini. Babungashumayela abantu basikeleleke kodwa kusalayo ukuba obusenhlizweni. Ukusindiswa ane ukudala uphani uzwa lento. Thina abantu abasebenzisa igift ukusindiswa kose giftini. Hayi. Ukusindiswa akukho igift ngoba ngapha sebenza ntoni? Igift. Ayithilo noma ngabantu abasebenzisa igift bakho kuyozula izongelo. Noma ungaprofeta, noma ungahlabelela, noma ungathandaza, noma ungashumayela, kodwa kusalayo ukuba ungapheshizweni yakho intoni ugcine ihlaba kodwa ngosuku uyithanda nento zalo. Hayi lona lodwa abantu bathabaye ehlabathini kodwa enhlizweni yabo bagcina into zehlabathi. Usala kulithanda ihlabathi ngantoni? Nento zalo. Ithi izono zabanye ziyabandulela ukuya emdwebeni. Ezabanye ziyabathini? Ziyabalandela. Kuyingozi ukugcina isono. Ngoba esipasi yakho baziyakulandela zokulandela na after 5 years. Kuxakwe kwenzeka ntoni ngoNojoko. Hayi uNojoko wagcina idikazi kwakungo-2023 kanti idikazi aligcine ngo-2023 lizwe yokuyisa ngo-2030. Ingxaki isithethwa phambili kwakhe. Siyabona iyagida uyasharisha but idikazi ebeligcine ngo-2023 lisemela phambili kwakhe. And above windows ukuba bangumzalwane ungakwazi ukuzisebenza wena. Mawusindisiwe zisebenze wena. Yeka lento yosetshenzwa. Singabavala amaBhayibheli ezindlini. Yeka lento thini? Shukana nosetshenzwa. Usebenze emthandazweni, usebenze emzileni wokudla, usebenze emzileni, uyalala enhlambukweni, usebenze ukuyokhonza, ukhonzela abazalwane. Balokho befuna kube umntwana stress, abe ne-stress ngenxa yokuba. And yonke lento imoshayo ngaphandle ngamagquqa. Zezimpundulo zengakhulumi kugini. Uyasunyalelwa abantu bayafakwa
ebheshwane seleshumayele ngicela usimthandaze ungayi manjeni ngabizana ingxaka ayandinika abathandazi abantu besimthandazi suya ungabizwanga njimo sebheshwane uba uyaya qala ufonele mna ndisebheshwane fike abazalwane abakwimbi ayikuntweni ntonayo le ntimbi makhulu ingabi neminyaka mihleli nathi safika kulapha kanti niyathatha elithema lithatha niyaprofetha lapha thema liprofetha niyashumayela lapha thema lishumayela ningabathandasi lapha zonke zikundi Oh, Nkosi yami. Ubhizi uThixo uthetha intweni makhulu afuthi isazothetha uthetha intweni odlulileyo yonke iyanika akubuki iyathetha intweni uthetha intweni intoni hayi manje kwaba profeta abathatha hayi kwaba profeta abafele hayi kwaba profeta kwabathandazayo bathatha elaka magwira abantu efebale sicela umshuntu uzojoyina abathandazi asukumuntu yankosi hayi yankosi ayibathi takuwamele indlela athandaza ngayo angashiyeli kulethi yabathanda wenyula igwira wenyula unothini uyathandazwa lapha bona bayathofela bake kuyeke ukuthakathwa kulonyaka sinengeni kuzenu yothelenu masimeni yothakatha masimeni bandakaze olithakatha egqetheni yasike Oh, Jesus. azimini yangihileyo yothakatha egqetheni ayifuthi ndakani ngicela ngakalufuzani certificate sibe size sibe lamabhuku onke ngithathe igqithi leminyakeni akuyiwe hayi masimeni sister ayona ntimbi amabandla abakhulu uzikweshini makhulu yintoni bandla lingakhulu ukho ayi esinemfundisi ungule nje yachubeleza manje hayi akazole konke yakho okuthandeza ebheshwane yachubeleza lapho nje hayi kubekekile makungabekeki kungayobekeka ngasekokheleni yakho izelo lithi manje ngosebheshwane ewe uthi ungazifumuza uthi wena manje akakami ngathi manje ngoku kufuneke bakhiwe aba sivume wena nempundu yakho yobathofiyela
awulisele uyeke kuseba awuzisele nasenhliziyweni awuseli akoakuphisileyo kathutho ugqiba kwakho masisikeni yohlabelela kodwa ungabi usathopisile. Hayi ngifuna uhlabelela indlela engihlabelela ngayo indlela engihlabelela ngayo siyakwazi uyahlabelela sixakwe ngumthamo wenhliziyweni. Uyahlabelela wena umthamo sohlabelela ngapha uyohlabelela umthamo. Love you baby ngapha ubili hlabelela iqalelini yalokumamela ubuyohlabelela love you baby akuya love you baby ungaphinde uze ngapha noma ngasephula amakhehekazi uba yibona kwalelo kuphula amakhehekazi omama umbeke omama uhulela amakhehekazi onke abantu abayathini amakhehekazi kodwa abantu abasakhona yinto lenza lonto yinto abantu basagqilisha abantu lokhu nganatsho asidingi uprofetha kodwa sibona isenzo uma ukudla abantu. Awunalo wena i-department ungumntshontsha noba nkosi yami uyodlula ekutheni kuthiwa wake wenzani. Uzodlula ekutheni kodwa uzodlula ngephi imali. Hayi nkosi yami indlela sisimamele wayentwasana hayi nkosi yo ayazazi bayena yo uzothanda nobrother Mbo udlula ngithanda nobrother Mbo udlule nje udlule nesikandalo sokuba wena uzothanda nobrother Mbo. Kuthitha noma bekunina abantu bakuphezulu ngibukele kabizi babantu ngigeze kwazi umama sithole ngigeze kwazi umama mfuthele lelibeleli bephakathi kwami ngigeze kwazi umama khulule kunzima funeka kugidiswe kunzima ngokuhlezi abantu akathuluma abantu akathuluma abantu akathuluma abantu bakhona thola eqaweni malofika uhulumende sibulala abakhethela silepesa siwabulala ngesibelile abantu bahleka bafuna ukwenzayo. Qala uhamba umthatha nomvudlela uthi masizozohlanuluka wena nje ubrother abantu abasuki indumiso yona isukile ubrother akasuki ubrother akasuki ubrother. Hayi ubrother uhleli noma ndiyahlabelela nangu ubrother ngithandaza ngibona ubrother nasebungcineni ngibona ubrother. Hayi akusekho nenye yakuhlomo insizwa wagqibela ngalo nodlula ubabekho insizwa ehlabelelayo akoneni onojonga bafuna ihlabelela abazukwazi ukuhlabelela yintoni isizathu babevele ebhuku zabo babane bebathona babeyahlalisa nabo nengabo autonomie bakhona bahlabelela bakhona babasukuka abafuna bathabantu akukho nekhaya abantu abatsha akukho nekhaya ensizwa akukho bantu kodwa zikhona ziyakota kuba kote khona ukota bakota nojonga nothisi kukote wanayo Sunday school siyambona i-question yembi yinafuneka kuzoba bazibuzeyona intoba uSunday school icacile lo mkhwa wenziwa ngabo nawo uzofikela kubo usibusiso bengumhlungu ongafuni ukuhlabelela bengumhlungu ongafuni ukwenza nto bengumhlungu ongafuni uthini kufuneka abantu bagqogqwe ukuba sicela mode kucela amahasa kodwa abantwana boyile ayapela amahasa siyapela sicela amahasa yintoni bacela
ubuxoki ke xa bexoka hayi ayo-gift yam uphuna ayo-gift utata kudala ngifundisa begift ungifundisile begift kodwa ubuculo kwandivumelanga xa ndiva kuthiwa onomoya odabukileyo makathandaze onomxhelo onwabileyo makatshindumiso le nto indumiso ingaphumiyo yinto uba awunawo umxhelo onwabele ukusindiswa unomxhelo onwabele ukuncwaza unomxhelo onwabele ukujonga jonge Asha Mamelo wenzekeni azalise umbrother mbo Lomxhelo befana imali bawulo ngithemba before ungeke service befana ukuchorus leader ngoba kuthiwa iservice uzothatha ngo-8 uchorus leader ngo-half 7 umile abango-MC balinde ikhwayititim ezo-emsa bahlabelela bazukisa uthixo ibadlala ithi ingena ibe selizukisile jongake bawudlobo noba nizuyiqonda soze abantu abasha bethiwa kuyahlekezukiswa ufika bekube ngogqunyaza Bengubagunyaza banoma bafela nguthikoloshe noma ikhona kuthiwa kuyagidwa abangabokuqala uzobhekisa imfundo apha yagidwa maluzukiswa ezi maluzukiswa kufuneke bahambe bekhonjwa ukuthi phakamisana izandla hayi vala amehlo hayi thandaza kodwa makugidwa umoya wepoto nje ngibona uzovula iphutela becaweni moya wepoto ufakwa ngabantu bethwasisi fakwa ngabantu besithi basindisile bathetha ngezilwimi futhi inkosi yami ungathi belebhoko kuthiwa siyakutshela Sister Titus awuhambe uyofundisa abantu abatsha eBheshwane bafike babuya wena uzofuka ukuzwa wena mfundisi okhona hayi Sister Titus ingathi uThixo siyamakulonganga ukuba ne-type yakho yofaka ithayi sithi makofaka uyesu yofaka ithayi yenzwa yintoni uba abantu bathatha ihlabathi balithatha neento zalo njengoba bethathe neento zazo balifaka lapha into enzima bagcwele yile nto yokungashumayeli khona entothini le suyifuna ukuthi le pulpit ukuthi suyicela noyicela ayibisi uba ufuna ushumela uyathisela xa silapha econference phuma uqwetha utata uthini zikhonkhomisa omakho lakho nababahlanu uthi makudlujike lapha uhambe uyoshumayela babe bahlanu uyeke lena yi-IPs umnikazi wayo mnye inkokheli izonika lo ebekele kuye emoyeni babayini uye kucela sikeleni usikela zoshumayeza abangani sesibayeni ungatsho phezulu ngoba sisotsho noma sikusikele nje noma ungahlupheka